I dobar dan, dragi moj 7. razred. Evo ovako, dakle, nastavljamo dalje, počinjemo novu cjelinu. Eto, obradili smo sve ono u Hrvatskoj drugoj polovini i na početku drugoj polovini 19. i na početku 20. vijeka. Sad radimo, eto, dobili ste da vas podsjetim, jak sam vas podsjetio tamo u Teams do 8.5. jel znate da imate rok za prezentacije, svako ima svoju temu. Kriterije ocjenjivanja ste dobili i ja eto stvarno vjerujem da će to biti dosta uspješno. No dobro, eto ovako, dakle idemo sa prvom lekcijom koja će biti u onome testu što smo rekli. To ću morati, kako kažem, to ćemo napraviti neki test preko neke aplikacije, to tamo u 6. mjesecu. Ali svakako vi paralelno rješavajte kvizove što vam zadam, jer to znate da ocjena iz aktivnosti kad se zbroji sve na kraju ulazi također u treću ocjenu od 3, naravno što sam najavio da ćete imati do kraja godine. Doba imperijalizma i kolonijalizma. A ja vjerujem ovo je jedna dosta zanimljiva tema. Evo ovako. Kroz ove sve pojmove tu možemo otprilike vidjeti da ulazimo polako u naše ovo doba, blizu doba u kojem sad živimo, više manje. Evo ovako, dolazi do pojave bankarstva, što je bilo temelj bogaćenja. Zapravo, šta se dogodilo? Znači, znamo da u drugoj polovici 19. stoljeća ili vijeka bilo dosta je bio razvoj industrije, one industrijske revolucije, što su bile brza industrializacija i na kraju se puno proizvodilo i višak su ti bogati industrijalci ulagali u banke dosta. I međutim, na taj način dolazi do razvoja bankarstva, jer se ujedinjavanjem bankarskog i industrijskog kapitala novi temelj bogaćenja se javlja bankarstvo. Znači, danas je naravno bankarstvo, kao što znate, dosta prisutno u društvu i vrlo važan temelj moći. A isto tako, znači, eto, to je počelo već tamo krajem 19. vijeka. Evo pojam imperijalizam, to su znači najvažniji pojam, imperijalizam i kolonijalizam sami. Imperijalizam, to je znači doslovno razdoblje krajem 19. i početkom 20. stoljeća ili vijeka koje se odlikuje u težnji za stjecanjem novih teritorija i moći i bogaćenjem država. Ovo zvuči znači onako dosta, baš ono, kako da kažemo, osvajački, što i jeste više manje. Jer u tom razdoblju su države neke htjele, znači, upravo tu veliku moć imati u svijetu, poput Velike Britanije, Francuske recimo, pa normalno bez Amerike, SAD-a ništa, Rusija, Njemačka isto također, da ne nabrajam sad dalje, nabrojat ću ih ponovno, ali to je taj neka, ajmo reći, želja za što bitnijom ulogom u svijetu, znači što bi većom moći u svijetu, to je ono nadmetanje što kažu neka, ajmo pod navodnicima reći igra, ali nije igra nego stvarni život, što je bio paralelno sa imperijalizmom na neki način nemoguće isključiti kolonijalizam. Već smo nekoliko puta mi kroz povijest definirali te pojmove kolonije, kolonijalizma, ali svakako vrijedi to još jednom. To je proces, kao što znate, možda osvajanja politički nerazvijenih zemalja od strane moćnih i bogatih zemalja. Sve jasno što piše, jel? Bogata zemlja sa jakom, super moćnom vojskom dolazi na neke nove teritorije, osvaja, a treba uzeti u obzir da su ti teritoriji nerazvijene zemlje ovako politički, ali su imale svoje resurse, znači bogatstva prirodna koja su ove države crpile i mažnjavale od njih. To je znači, konkretno znači države velikog rudnog bogatstva prvenstveno, ne samo toga nego i ostalog oblika. I u to vrijeme bilo jako puno kolonija. Jako puno kolonija, znači brojne države, neke države su imale više, neke manje kolonija, ali zamislite svijet je nekih, ajmo reći, 7, 8 do 10 država posjeduje jako veliki broj tih nerazvijenih zemalja, odnosno kolonija, znači ima pod svojom vlašću. Najveća kolonijalna sila ikada koja je postojala u povijesti, to vam je Velika Britanija. To ću vam isto naravno pokazati otprilike ko je što imao, ali ta Velika Britanija je imala jako veliko, kako da kažem, jako veliko kolonijalno carstvo, imperij,
Prije znamo da učili smo početkom 7. razreda da je to bio i SAD koji se onim ratom za neovisnost 1783. oslobodio od britanske vlasti. Tu je naravno jedna ogromna Kanada, druga država svijeta po veličini, koja je isto bila britanska kolonija, Australija, Novi Zeland isto, vrlo velike države otočne. Naravno po Africi nekoliko država danas poput Egipta, poput Kenije i tako dalje. Južna Afrička republika koja je isto velika na kraju krajeva. I Indija koja je druga najmnogoljudnija država svijeta danas. Ona je bila, kako oni vole reći, najvažnija i najveća britanska kolonija. Evo ovdje piše ova predzadnja rečenica. Znači Indija je bila najveća britanska kolonija. Vrlo, vrlo rudno bogata i to su oni iskorištavali. Čak je postojao naziv dragulj u kruni britanskog carstva, može se reći. Znači, jednostavno iscrpili su Indiju maksimalno. Pored Velike Britanije, znači, tu je bila i Francuska, znači, zato kaže, Velika Britanija i Francuska najveće kolonijalne sile tog razdoblja, definitivno. Znači, jedna utrka ko će skupiti više kolonija, ko će se više obogatiti. Britanija je tu bila nešto malo jača u tom periodu. A postojale su još neke kolonijalne sile, nisu to bile samo ove dvije, koje su bile najveće, ali postojale su još neke, poput Njemačke, Italije, Portugala, Španjolske, Japana i Rusije. Naravno, Njemačka i Italija, one su uglavnom po Africi tamo nešto brljavile i skupljale kolonije. Portugal isto nekoliko, recimo konkretno dvije afričke države, Angola i Mozambik su pripadale njemu. Španjolska, to smo isto učili, Španjolci da su gotovo cijelu Južnu Ameriku osvojili, kao i srednju Meksiko i taj dio. Japan i Rusija, one su više tamo na istoku, tamo gdje jesu, naravno, imale svoje kolonije, tamo u Tihooceansko otočje i tako dalje, i područje Indokine, one jugoistočne Azije gdje je Tajland, Kambodža i ove države. Ali vidite, upravo zbog, naravno, te nadmetanja moći, možete logički zaključiti, znači, kad dolazi do pojave imperializma, kolonijalizma, kad se stječe moć, koja će država biti jača, bogatija, mora neko i zaratiti. Naravno da mora. I došlo je do sukoba između tih država, koje su utrkivale se ko će više čega steći. Pa eto, upravo pomenute zadnje Rusija i Japan su to napravile. To je bila jedna pomorska bitka, pomorski rat koji je trajao 1904-1905. godinu dana. Što je bilo dosta, kako bih rekao, to je bio rat za Mandžuriju. Rat za Mandžuriju, to vam je pokrajina u Kini, tamo na granici s Mongolijom, i za Koreje, korejski poluotok današnji. To je bila jedna pomorska bitka i to su bile dvije jake pomorske sile. Rusija je izuzetno moćna pomorska sila, kopnena vjerojatno još jača naravno, a Japan je također vrlo vješt bio na moru u ratovanju i čak i odnio pobjedu u tom ratu. Znači pobjedio je u tom rusko-japanskom ratu Rusiju. Ovako. Naravno. Šta mislite, naravno, eto, vidite, te kolonije koje su bile osvajane od strane tih moćnih država, da li su one baš uživale u tome svemu? Pa normalno da nisu. Narodi koji su tamo živjeli, oni su htjeli da se oslobode ti kolonijalni vlasti, kao ajde da otjeramo te okupatore, šta oni tu više hoće kod nas? Ono normalno da vam neko dođe uzurpirat kuću, jedan čekali, tražili načina kako da ga istjerate iz kuće, jel? Tako su i ove kolonije, znači te države koje su bile osvojene od tih bogatih navedenih država moćnih, htjelo je da otjeraju znači te svoje kolonizatore, znači države koje su ih osvojile. I zato je došlo do pobuna u kolonijama protiv vlasti, naravno, nisu bili zadovoljni, em zbog poreza, em zbog nameta, zbog koje čega. Evo, konkretno, neke države su u tome uspjele već tada, neke su puno kasnije, učit ćemo mi još puno o kolonijama u 8. razredu. Evo konkretno Novi Zeland, Australija, Kanada i Južna Afrička republika, one su dobile veći stupanj autonomije i status dominiona. Možda ste učili za to je dominion pojam iz geografije, ali to vam je, kao što znate, sve te navedene države su danas samostalne države, imaju svoju vlast, svoju upravu, sve svoje. Međutim, one štuju britansku kraljicu, britanskog kralja, odnosno kraljicu u ovom slučaju, pošto žena vlada, jel? Znači sve imaju svoje, svu upravu, ništa ne ovise više, nisu više kolonija, ali imaju sam tog vladara. Znači kraljica je tu još uvijek glavna. To su te navedene, Novi Zeland, Australija, Kanada i Južna Afrička republika. Između ostalih, a ove su najvažnije.
vratimo se sad na Kinu. Evo ovako, Kina nije bila konkretno ničija baš kolonija kao takva. Normalno da nije moguće osvojiti Kinu, to vam je najmnogoljudnija zemlja svijeta, danas kao što znate, 4. površinom po veličini. To baš nije lako osvojiti, pogotovo ne od jedne države, gotovo nemoguće, ali su brojne države, kada kažem gospodarski, htjele i pokušale iskorištavati Kinu, jer Kina je imala te svoje proizvode koje je slala na zapad i to su ove države maksimalno iskorištavale, dolazile tamo i pokušale crpiti, poput Velike Britanije, pa i Rusije koja je graniči s njom gore na sjeveru. I Kinezi jednostavno nisu to htjeli više da tako bude, jer oni su pokrenuli jedan ustanak, znači protiv tog iskorištavanja. Oni su htjeli otjerati strance, znači konkretno te strance, strane sile iz svoje države i dolazi do jednog boksački ustanak se zove, znači ustanak u Kini, boksački ustanak koje je organiziralo tajno neko kinesko društvo, zovu se složne šake, pravedne složne šake, zato se i zove boksački ustanak. Znači, kao što piše, ustanak protiv gospodarskog iskorištavanja Kine od strane stranih sila. Isto je trajao godinu dana kao i onaj rat famozni Japana i Rusije, 1899. do 1900. godine. I, naravno, ustanak, kao i svaki ustanak koji smo učili više manje, ako se sjećate, ugušen u krvi, jer nije jednostavno baš uspio. To su Rusi se pobrinuli za to, oni su došli sa sjevera i malo su ispalili vatru, kako da kažem, i brutalno ugušili taj ustanak. Evo ovako, još ću malo nešto samo o političkim savezima, inače ćemo završiti s ovom lekcijom. Isto naravno, kao što to biva, kad se nađu neke sile, neke države koje se utrkuju, kao što sam rekao, za moći i dođe do rata i sukoba, naravno da dođe, to smo već spominjali, ali potrebni su i neki politički savezi, naravno. Politički savezi, znači neke države su se udruživale u neke posebne svoje saveze zbog nekih zajedničkih interesa, logično. Evo recimo 1883. godine dolazi do Trocarskog saveza između Rusije, Njemačke i Austro-Ugarske. Zašto trocarski? Mislim, ne moram tu posebno objašnjavati, sve te države su imale cara, carevinu i zato se zove Trocarski savez. Konkretno, 6 godina kasnije, 1879. dolazi do dvojnog saveza između Njemačke i Austro-Ugarske. Isto, imale su zajedničke interese, ali ovo je logično. Ove dvije države imaju njemački službeni jezik, graniče tu i imali su puno toga zajedničkoga, znači u tom nekom pogledu na te politička osvajanja i sve te stvari. Ali tu je i Italija vidjela svoju priliku, pa se kasnije dvojni savez proširio na Italiju, pa se nazvao Trojni savez, normalno, ne može više biti dvojni kad ih ima troje. Zvao se Trojni savez i to što su činile Italija, Njemačka i Austro-Ugarska. I postoje još jedan savez koji je zvan Antanta, osnovan 1904. godine. To doslovno znači savez u prijevodu s francuskog jezika, Entente, tako nešto. To su činile Francuska, Rusija i Velika Britanija. Prvo su to bile Francuska i Velika Britanija ove godine, ali Rusija se priključila kasnije 3 godine, 1907. godine. Samo da, znači, sad da vas ne zbog ovoj politički savezi taki kakvi jesu, to čine. Vidit ćete, to ćemo učiti na kraju 7. razreda. Upravo će ovi savezi biti sukobljene strane u Prvom svjetskom ratu. Kad dođemo uskoro do Prvog svjetskog rata, kao onu zadnju cjelinu što budemo učili, to će biti upravo ovi savezi gdje će ratovati jedan protiv drugog, upravo na ovim stranama, ovo što vidite, Trojni savez i Antanta. To će biti te sukobljene strane u ratu, one glavne. Tako da, eto, da vas malo uvedem u to, ali o tome više kad ipak dođe vrijeme. Evo ovako. Evo, za kraj, mislim, sad, s obzirom da više nemamo nikakvih slajdova, pa da vam najavim, eto, vaš zadatak je, ko što znate, je prepisati ovo u vaše bilježnice, jer to je sve što ćete imati za ovaj put. Još jedan mali podsjetnik, naravno, na prezentacije i kvizove i sve što zadam radite, jer sve će to, kažem, oni kvizovi kad se zbroje na kraju ući u ocjenu, a prezentacija, naravno, sad posebno, to će imati prvu ocjenu sad što vas čeka, na ovaj način nastave kakav već imamo. Tako da, eto, toliko od ove lekcije, toliko i od mene, budite vrijedni, pozdravljeni i eto, čuvajte se.